fica muito na hora, mas eu tranquei, né, velho? Espanhol. Wiyumva gute ko uriko urakora byiza muri Interestare? Icyo nashima kwanza imbere ya byose nshira Imana imbere ko narana muri Vitaros nabona umwanya mwiza wo kwiri ariko naronse amahirwe muri Interestare bampujya mwanya ushimisha kandi nazi niyo mpamvu nkeneye gukora kugira nerekane icyo noba mfise mu mubiri wanje. Uhejeje gutsinda igitego ciza muri rukino rwabahuza na Aigle Noire. Urabona umugwi wa Aigle Noire umugwi ufite abakinyi bafite uruhagararo runini cyane natwe bw'abakinyi bagufi nimba ari umukinyi wa mbere agoye kwataka n'umukinyi mugufi deja Jesse nabatinya ngo nuko afite amatayi bafite ingufu uravye umubiri wanje n'umubiri w'abakinyi wa Aigle Noire ntawe bitandikiye ariko niyamira nkiya confiance kandi niyo mpamvu nanabikoze no muri Vitaro nari ndabishobe gusa ujya mwanya w'umutoza kumikizere niwo waba muke ariko deja muri Interestare ndaronka umwanya ukwiye kandi nanje nkahita nigaragaza kujya bampaye amahirwe yo kundekita muri equipe ya Interestare niyo mpamvu naje nkeneye gukora ko ndabereke kumenga amafaranga yabo ntiyapfuye ubusa. Nuwe buhinga bona uri kurakoresha imyaka uburyo ushobora kugeraho uri gukora byiza. Naramaze kubona uri umukinyi nkatwe bw'abataka ugakwiza 18 ibitsindo 18 cyangwa ibitsindo 17 kuronka isoko bavyoroshe. Deja je no mwaka naje muri champion mvuga ati nje gusezera champion y'u Burundi nanje ndabiko nabona amahirwe yo kugenda mu bindi bihugu. Icyo ndi gukora ni kubera ndafise abantu bantanguriye gukina football buri munsi iyo ngize entraînement baraza bakansanga kuri terrain nagize n'amahirwe mfite n'abantu bankurikirana mitozo hehe ari kibura bakakimbira nongereze kandi ugeze no sandi ko ndabona umusaruro n'impano bari kumpa ndabona ko ndi kugera ahantu heza cyane. Bariko baraguha akanya gakuye muri Interestare kandi ugerageje kuraba ivyo uriko urakora ni byiza ni n'umugwi ufite abafana benshi nakakajambo wo kwizeza nikiye cyizere wo haba fana ba Interestare. Icyo nsubiremo kandi kuvuga ati abafana ba Interestare ni equipe urumva zifite pression deja twaratsinze urukino rwa Atletico haravuze ibintu byinshi ariko ajya amajambo yavuze tie ntiyancitse intege ahubwo navuze ati kumba no majambo niyo yatuma nsubira kubikora deja match ya Atletico naronse umwanya muke cyane naragomboye ariko ino match nabonye amahirwe deja ko nkiri muri entraînement murabona ko nza gutangura match niyo mpamvu n'umutoza amekizere nanje mpita mvuga ati reka ndabikore ndabereke ko biri bushoboke bishitse ukaba uronse amahirwe yo kugendaga yige nuwe mu gwifuza kujamo nkobo bishobotse nuwe mu gukunda wewe wemba ujamo je deja sinchagura umugwi gusa ndi kuvuga ati jewe noronka igihugu arico cyose ariko kuvuga objectif ya ige uno mwaka sukuvuga ati nugusubira kukina ngaha mu Burundi ahari hose nagenda gusa ibe hanze y'igihugu je sinchagura umugwi ushaka kugenda mu mugwi wa nyuma ujya mu gwanyu ukazatuma equipe ya mbere imbona nkaboneraho amahirwe nyuma yo gutsinda ibitsindo bibiri no munsi ufite intumbero muri uno mwaka ibitsindo bishika kuri bingahe wifuza gutsinda muri no sesa deja simparura ibitsindo jengeza ko gasa ndi kuvuga ati ninatsinda ibitsindo bike 15 kuno tugeza kuri juni ya gatanu nkaba mfite ibitsindo bitatu ndabona ko inzo ndiko ndagenda muri nziza cyane reka tugushimire murakoze cyane.